Modana side one ya bungao awang na chai dem na. Tini bo awang ba news me toman moilan ne wawa leng tai bu PM Kisan atau kehaman mai bu katalan chingne wang bank chame 6,000 phang upu atau PM Kisan 17 installment atau mamse tawla ka cha se mini Prime Minister Narendra Modi e third time Prime Minister ne meng bu chingne mong mai bu e mamse release ne meng la ka cha se 9.3 crore phang upu tini e 20,000 crore atau ki phalak se Prime Minister Office me e first me sign ne meng bu hatau ngau chai temna ano yalak pa Nagaland state me ULB election yalak chingne temata bu hatau ki nginang atau chingma toman bai NDPP me tuiling ngobu ane NDPP founder toman bai pai jai koso tikofo e NDPP me bu resign ne meng yang Congress me John ne meng bu hatau ngaulan China atau e bu sab me NDPP ticket phala cha se e yang e yong mong mai bu pai ticket ya lak chingna pai shi bu de e de ye pha bu chingne atau de mong ye mai bu chingne Congress me e hatau ki John ne meng pai e bu nang ane e first politics me wang bua Congress me wang bu ane alo patri me John ne yemeng la Congress me John ne meng lak se e decide ne meng yang ni bu municipal council atau me yong lak chingna se tima bu ma bu Congress lan pai hatau John ne meng boy se e ngau bu ngau hatau chai dem na tini bu kemba news me toman pai BJP lan ne mini Sunday Corman form ne meng lak chingna se tini bu kemba news me BJP lan ne mini muwang Corman form ne meng lak chingna se imane Union Cabinet Minister lan midang ya bungonang atau me yoi de subu ya pan me yoi de subu post atau ki Union Minister hai ane State Minister lan imane atau ki tambu ane NDA government imane form ne meng bu ngau atau ekam ne chai temnang ngau hatau malak nang chai bu lai bu moilan asai de kawang anyai moi manfa